Unit Team Cebu, BBM Sara atong iboto. Tigrit sa norte ani ana, kuyog niya agila sa south. Unit Team Marcos Duterte, mauy gusto sa kadaghanan. BBM pagka-presidente, Vice-Presidente Sara Duterte. BBM Sara ang iboto, Unit Team. Cebu dali kuyog ta, bangon og maghiusa, pangandoy nga kabaguhan makabot na. Bongbong Marcos Sara Duterte iboto, Unit Team Marcos Duterte. Bongbong Marcos pagka-presidente, Sara Duterte Vice-Presidente. Unit Team Cebu, BBM Sara atong iboto. Daghan man ang sigig daot ni BBM o Inday Sara, angay buhaton kay maghugpong, ang pagpangdaot di kasulbad sa nasod. BBM Sara ang iboto, Unit Team. Cebu dali kuyog ta, bangon og maghiusa, pangandoy nga kabaguhan makabot na. Bongbong Marcos Sara Duterte iboto, Unit Team Marcos Duterte. Bongbong Marcos pagka-presidente, Sara Duterte Vice-Presidente. Unit Team Cebu, Marcos Duterte para sa tinuod nga kausaban o kabaguhan sa tibuok Pilipinas. Kuyog ta maghiusa, uban ta sa pagbag-o. Bongbong Marcos, Presidente numero 7 sa balota. Sara Duterte, Vice-Presidente numero 4 sa balota. Iboto. Bongbong Marcos, Sara Duterte iboto, Unit Team Marcos Duterte. Pagka-presidente, Sara Duterte Vice-Presidente. Bongbong Marcos, Sara Duterte iboto, Unit Team Marcos Duterte. Bongbong Marcos pagka-presidente, Sara Duterte Vice-Presidente. Unit Team Cebu, Marcos Duterte.